terus. Ayo. Sampai di sini
Mungkin dia bosan, jarang digoyang. Ajakin goyang, say, jangan ditahan. Mari bergoyang, biar nggak bosan. Lemesin aja, say, goyangkan badan. Mungkin dia bosan, jarang digoyang. Ajakin goyang, say, jangan ditahan. Mari bergoyang, biar nggak bosan. Lemesin aja, say, goyangkan badan, badan.
Oke, selanjutnya saudara Saprin Tija. Saudara Saprin Tija. Sakiti hatiku.